Okay, so as umuntu ofamila ngedisc ne lama play ngizomention I3 you start 1 bench and sell ne uthulani Serero Teko Modise no Themba Zwane uthi ngenzani lapho you start bench and sell thengisa uthoba lo munye uthulani Serero uTeko umshishi sithengisa uTeko ngisalane yasendlini uzwana lezo zinyo azithengisa ayike ehlana nasebenchini hayi ngiyazivayisa shumshishi so masikhuluma ngebafana national team iliphi iplayer ongafisa libe khona ku national team since sibafana ya ku AFCON Nyosi Thembinkosi Lodge ne yeah nami vele everyone cabanga kanjalo niyabona most nine ma South Africans ukuthi sonke uLodge samdinga coach wethu akayeke ipride man yabo khuluma izinto ezibhayi ukuthi sidinga lo muntu national team Shakes uringile uringile shole nomunye kuma comment uringile so Grootman lami ngicela ugaya intwana encane yasekase edlala ibhola uyigayeni advise ukuthi ikhuli ibe grand ikhule ngendlela eright izifike ku professional phase iphupho layo lokuba yi professional soccer player hayi ngakusho ukuthi mawulithanda lezokuthanda yabo discipline nokuzincintsha izinto eziningi ezinye izinto azibaleka yabo sazozenza uhlale ezikhona bayike namantombazana avoid izinto ezibhaya yabo like izinto ezifana nani so into ezibhaya yonke into alcohol drugs everything nje ngathi ayikusi ukuthi ejimini yabo amantombazane yabo so uvaya nje udlala u10-10 ubani best player odlale nayo so far kuma 10-10 Mporo I thought uzothuKalawa but ke yini a different between uKalawa noMporo yini aba different ngayo between the two Isifiso nobumisi uKalawa nevision hayi Grootman lami sibonga isikhathi sakho ube grand manje ushekira binje nya kanjani amosh Thank you my friend.